Dinengarutin irugi papagayam nga ibasa nito'y lagip tinapalabas ni pagayam ti nga Wilma itilawag sini may sagudahan nga ti surat ti pagkasrita lagip tinapalabas ni pagayam ti nga Wilma. Dear Manong Nemi, masaludsud ko man, Manong Nemi, sa din no kaditi ayan tibain, adda kadi iti panunot ngon iti rupa. No panunutin ti tao tibain, saan nalakid di nga maisarang ti rupa na iti sabali nga tao, tamabain nga ron. Ngem uray no adda madi nga aramid na, ngem maisarang na ti rupa na, dadari ko nada nga napuskol ti rupa na, ken talaga nga awan ti babain na. Manong Nemi, siyak ni Wilma iti Lawag City. Nagtawa nagpalang iti 18 when nagsardengak nga nagmasa gaboy tirigat ti panagbiag mi. Iti namangig ko na ito'y nga programa. Babayan, Manong Nemi, kalagit tayo kangkalayan nga dumdungeg. Nangrugiak matidin, Manong Nemi nga nagdengeg. Kahit kumit ita nga itaklin na ito'y lagip tinapalabas ko. Ngajak tupulos manipatan iti orekano man. Kastoy man nga ron, Manong Nemi nga rugiak taglagip tinapalabas. Maluksawak launay idi tebaga ni nanang ajak pelang agpatuloy ngagbasa. Para third year ko kuman iti kursok nga nursing. Sayang, ngawawan ti maaramid ko, Manong Nemi, tatalaga nga didak kabailan nga pagtuluyan nga agbasa datatang ginanang. Ta manmanumat idin, Manong Nemi, nga trabaho ni tatang kas karpintero. Di namat among aron teksapulit sa bali nga pamataudan iti kwarta. Kanupat kami nga kakabsat siyak tinauna kadadamat amin dagiti talo nga adjek iti sekundarya. Ket ni nanang umawat kadagiti labaan na. Inaldaw ngagmalmalem, Manong Nemi nga aglaba. Ket manipod iti Jaco nagbasa. Tultulungag meten, Manong Nemi, ni nanang ko nga aglaba. Ket nagdiaddo mga trabaho ti uneg ti balay. Ket mariknak tirigat ken maasyanak kininanang. Kaluksaw kumet ni tatang, Manong Nemi, no makita nga tutugaw adimat mapanagsapul iti trabaho na. Isukit di ati kusinera mi uno para luto mi, Manong Nemi. Jak maawatan tiriknak takas la ibain ko kadagiti patak nga tao tikas ta kasasaad iti panagbiak mi. Ket madlaw ni nanang dayta nga marikriknak. Ay, Wilma. Benang, ibain mo, tibiyag tayo? Ibain mo, kasasad tayo? Ang ibain. Nakarot. Umapapalak lang. Nakalolowag timbagamit tayo nga mabain ka, tikasto ka kasasad, tibiyag tayo? Ano kumat kabain mo? Mabain ka, tamakilablabalaheng, tipamataudan, tipinagbiyak tayo? Ano nga timabalin tayo? Pagkatay sumot tinaikaling nga gasat tayo? Nanang, sanggading nga dagiti naganak, sakbay nga agasahod ang sakbay nga aganak-dak at may sagana ti masakbayan. Uno na pindas ti kasasada. Iso na ito ti gasat na niya karod. Saan nga nakababayin, di makilablaba, tanandalo sa pagpamataudan iti kwarta. Tagasanukit nagbalimatan nga sadot di amam. Kaslita, agtutugaw. Dahil ta tinakababain. Nanang, di lamabain. Nagdakkalabagi ngam awanan mat iti serbi. Iso ti padre ti pamilya. Im sa amat nga agkuti nga mapanagsapol ti pagbiag tayo. Alisto amon nga bugsawan ti kita. Ket aldaw manin.
Anya nga tamanin na iti sidaan. Diyos ko ayan. Madam Damapay, Manong Nemi, adda mangipukpukaw, itilako na nga ikan. Good! Woo! Ikan ka dyan! Daman pa yung nga adda may sarong dito yung nga umayaglako di ikan niya. Kit siguro sumutam mo da nga magsapul na ng kanya-kanya nga nun. Di pa mataon ti kwarta. Sige Wilmarak, sikan ti mangitulit ni mangibugsaw kada kita ha. Saan ta nga may bugsaw ta? Kada kita sa Santa Fe nga ibugsaw. Sasalita nyo na. Sikan ti mangituloy ko na kada kita Santa Fe nga ibugsaw. Tayo nakman ayan ti aglakot ikan. Bareng no agpautang. Nanang met. Uutay nga ra. Ano uutay nga ra? Intuloy ko nga road manong naimi tinang ibugsaw. Nagibugsaw kat gabutan. Maminsan ko pa yung bugsawan. Pinukawak ni tatang nga umay agbomba. Iti pagibugsaw ko. Kaya manugot mo. Agbumbumba ni tatang idi tagsubli ni nanang. Ang dabit-bit na nga supot. Tayo siguro inutang ng ikan. Ay, Simo. Ay, bakit? Dito nga ikan, tipangal daw tawa. Inawat ni tatang tinakasupot nga ikan. Sana dinamag manonemi no anya ti luto na. Anya ti luto na nga ti bakit? Mas taawak talakapungtot adagos ni nanay. Alam na ko na. Ano ti pang lutok ko na? Ano nga luto ti makayat mo? Makabuka ba't tan asim mo? Nga mang panunot no niya ti luto na. Just kay kadilkas nga biyag. Siyak lang nga ro din tinangin medyo. Ti maluto nga si daan. Inot utang ko pa'y. Siyak pala iti mang panunot no niya ti luto na. Siya kamat na. Ay susapo Ipritom na ipritom. Ano, awan ti mantega. Paksiw mo mon. Inga iluton kat mabisin na taon. Mabisin to pa nga minda tagtutugaw laeng. Dakam to kit din nga kastaunay ti bambanugbing nga gigil-gil kadagiti na buntun nga malabaan. Labaan may. Alag kutikan. Manong Nemi, nakita nga talaga't nakababay. Ti babaeng asawa magbugbugkaw iti asawa ng lalaki. Ngayon gusto ka dito ko na ni nanang. Iso lang nga roden tinangin ni medyo nga da maluto nga si daan. Iso ka di pa lang tagpanunot no kasanot pa nakaluto reta nga si daan. Katumatin tatang at imang panunot no ano ti pangluto na. No iprito na wan paksiwan no sigangan na. Kaya ko kumaiding at ibaen ni nanang manunaming yung maatipak ka di nga rod kat kasla armalait ngagbusiting iwat na. Tumaliaw pakit amin digiti mayroon na nga lumabas itihan mi manong. Mabainak manin. Imbag ta saan latang sumungsungbat ni tatang nukwan. Kasla ita. Nagtungpalatan kay ni nanang. Kalbasa nga nagbusi manin tingiwat ni nanang. Untun ka ano ya. Nagpatinggati ka sa mas pasamak. Indun ka ano ngumasin sumit ti biyag mi. Naasot tinaon nagasan na ay ko manunemi Madam Damapay naguni iti cellphone ko. Nga nakabulsa iti short ko. Tinalyaw nak ni nanang sa anak kinusuilapan. Dahil nga taman boyfriend mo day ta. Di ba kas daawak Wilma? Kit di ka mat dumawdawat kanya kiti paglud mo. Nga maapay nga pasaray makita ka nga ada katenten next mo. Ha Wilma? Awan pa'y boyfriend ko na nang. Awan pa'y boyfriend ko na nang. Kaya mabain na ka maki-boyfriend. Nang runa, itata nagsarding ako nga nagbasa. Adano ka, mangpaspasalud ka niya. Makatext ba ka ba't kaya? No, di tak makateksak ko mga ron, no, di tak pasaludan. Saan nga nakababain, no makinubyo ka? Ingam adda na ito di nga panawin para ito dahil nga banag. Dalawag. Sige na. Inikitak ti cellphone ko manong naimi ni Rigor. Agar-arim kanya. Kinamustanak. At mabalinda Rigor manong naimi. At damat kiti mariknak nga ayat kang kuha na ngim amok.
nga jak may kari kadakwada. Kanjak pa'y kayat ti makinubyo na mabalin naman pa'y mariknak nga gayata kon kinirigor mano. Nakasangpeten nagritalo nga kakabsat ko maripuli ti pagadalan ta karubamila ang ti eskwela damanong. When nakalaba kami maten kininanang itay pa'y langit nga agay-ayab ni tatang nga mangal daw kami. Ket kompleto kami nga nagsasango nga nangan. Ket bayat ti panangan mi manong mi pagsarsaritaan da tatang kininanang ti may panggap iti negosyo. Negosyo ko na. Wen, awan ti paggubraam nga agkarpintero, mabalit ti mantig negosyo. Tasalamit nga panagawat iti laba, ti mabalit tayong pamataudan. Iti pagbiyak tayo. Negosyo. Nagawin. Si kamat gamin si mo, lakay, agpanunot kamot ti pamataudan ti kwarta. No awan ti pagtrabaho mo nga pa nagkagragad, nagmartilyo. Awanin. Nagtutugaw kalatan. Nang, mangmangan tayo. Wala, hindi na pamaparitan. Dito nga kasasto nga gundawin nga magsasango tayo. So nga, danak maparitan. Lamang ang kilata. Ay, basta, kayat ko tayong negosyo. Pangalang nga ruti po unang. Bakit? Bakit remedyo Diyan lang nalpasing nga na tayo taon remedyo na. Si mo, takunak manay na ya. Humpo ya. Abe ko mga sante ka madasan. Anyat mo tayo, baka no, dito'y tayo nga umasenso. Ado dito ka, di tayo nagpunan iti basit, naging nga di makel. Kasi iti ko na ni Mang Tasyo. Ti nang pautang kanya, iti ikan. Lang rugida ka no lang, idi basit nga puunan, ita dakkelin ti puunan da. Tasa lang nga may santi, uso-usa rin da nga kurong-kurong. Dandanidan na sakupen ti Subukil nga probinsya nga mapa nagsursur ka nagitirakod nga ikan. Kasta ka di, Uwain, imbagpay na dyan nga Tasyo, Mang Tasyo. Amunat ag negosyo. Ni Mang Tasyo, iti amang tulong kanya. Ano yan? Nandito ko lang bakit? Po na yan, nagbaling ka pa'y asulutan. Ni Mang Tasyo, ngayon may nagpautang ti ikanitay, ti Mang tulong kanya. Kasano ko ma? Ito, iso pa ito nang isuro ken mang pautang iti mang rugyak nga puunan. Natayang ken karnemet ti sursur ko. Puwera ika na, tapno jak makakompidensya king kuana. Ket rugyak to rin bigat. Sagang agsan na ay pa. Hanya ti amom. Inal daw nga daganan siya. Dinanaklaka da ito nga taglaba. Susapo aya. Natenggan karne, ti sursur ko. Tapno saan ko ang makompetensya ni Mang Tasyo. Kiturugi ako nito bigat. Masapak masapan tong umay alain ni Mang Tasyo, tagkuyog kami nga pandita market. Tapno may amunak ka rin iti pagangkatak ka rin iti lakok. Kasta, buwan. Iso nga saan ka nga reklamo pa si mo. Nanyata mo, baka rito ito yung umasenso. Kat baka makatulong kang tumat. Para bit-bit, para awit. Wala si ka, Wilma. Nanang? O, api ka mas tao ka. Kaya tiyo sa unang, paglakundakti natin, karne. Ubuin. Anang orto ba dito balay? Agtutugaw. Makitetex. Agpadpada ka lang agamaano kasta. Manong naimisan kaming nasimong batpay kinitatang. Tatalagang madlaw ko nga ipursigi ni nanang dayta nga panagnegosyo na. Nga mapay nakalaklakan ang inya sadik dirig nana kini Mang Tasyo nga magbagana. Kina di nga Mang Tasyo. Apay basta latan na nakalalisto pagtalkan na ni nanang. Uno kastiga di talaga tibiyan. Ada dumteng nga mang tulong, nakasagana mang tulong kang ka. Uno talaga kani manong naming nga ni nanang kat nalalaing nga minitatang nusik na iti papataudan ti kwarta. Huwan manong naming numaminsan kat talaga babalawek ni tatang. Ta iso kumatim ako na nga breadwinner, iso kumatim ako na nga talaga nga. Ngam ni nanang manong naming ti mangingi kalkalikagom ti panagbiag mi.
Dahil tamat ti apresyari kininanang uray no may sa iso nagabungangera manong. Wen manong name nakadadidog iti ti dialogue ni nanang ti panangilawlawag na amang rugin tun bigat. Kahit agkuyod dan to kano kinimang Tasyo ni Tata Tasyo. Dahil imay naglako itay ti ikan manong name kat damo dala nga nagamamu ni apeng hata. Nen. Imda siya at manong no at tao nga nakasagana nga tumulong kada kami tapno sumaya at matbasit ti biyak mo. Tanya nga rod kat samot nga kuti ni tatang. Tilaing nakat kami ngagsawa talaga ni nanang. Nalayang ti PR na. Kahit mapampanunot ko no agnegosyo. Nalaing laki di sales stock na. Baka dito'y kami nga umasenso ngagpay sumanong nakunak tinakim ko. Ngayon masino ti magbaga nga mang Tasyo. Muno Tata Tasyo. Itilay nga nagkita ka ng amuda. Alisto man nga naalukoy na tirik na dahi nga lakay. Ta isupay mismo timang tulong ken nang pautang keninanang. Kinanunungan ni tatang deta nga plano ni nanang manunemi ket dinamag kumet no kasano. Kasanon ti awawaten mi nga labaan mi iti naldaw. Puwera Domingo mano. Guys, ang problema deta Wilma. Agi sursurak aging ga ti pangaldaw. Ket iti lepas ti pangaldaw isut pa naglabata. Ket no dita malpas gata patirabi agad naglabata pa. Kanya? Hala ni nanay. Ay, agad tuwan. Diyos ko matanang patirabi. Ket tuwan manano ko ma. Ay nanak ko. No saan nakastoy teramiden tayo. Saan tayo nga umasenso. Nangrunaket na eh. Makasauak tumanin ako na. Ken Wilma. No kaya't nung maituloy mo't lang ti nagbasam. Masapol nga tumulong ka. Tas ika nga ratin na una. Nunas ken nga duwata ti mapan agi sursur ka nagiti lakot nga natayang ken karne. Ket aramitan da duwata. Anya kalangaan niya. Abi nakaskas dawa ya. Diyos ko manin nanang. Agsusuunak ti laba. Ken ang bitbit ak ti basket nga nagisusor. Mabainak nanang gaga. Alo nanang. Anya ko mati kabain mo. Anya ko mati nakababain. Nakababain ka di. Nga aramid ti kayat na tumasenso. Ti agnegosyo legal. Jesus sa apoya. Wilma, ti nakababain ko nakmanen. Ket tay mangan ken maturog laeng ti amuna nga aramiden. Ano nang matabi ko kita nyo ni tatang. Jesus sa deran-rana nga kita ang suna. Nagdakala bagi ngem awan met iti serserbi. Nanang, di paspasagida ni tatang. Kita, no sinotag si dati sili. Agad isot ti maadata. No adabilag na agad asot adabugbugawan na. Ngam saan latang uring ni tatang manunay mi tagpaspasensya. Tamaawatan na nga tamot Agad na naikad di. Ngagaslan na rin ibagbag ang pasensyakan. Bakit? No sikat makapanunod ka na kita. Kasla iba ka magbaga manong name kas diyan. Ket kasta nga rod tinapasamak manong name parbangon amasa pangamapan ni nanang ijitsandaan. Sa anak to umay dagasen dito'y balay ket duwa kamton ti agkarga itilaba kada basket nga ayan dikiti lakomi ket isursurminton amismo iti barangay mi. Iti karuma mi nga barangay. Kanda dumapay nga kaparanget mi nga lugar. Kasta aging nga maibus dagiti lakomi. Kaya no makaawid kami manong. Abag isun tumatan nga mangal daw kami ta nakalutumatan ni tatang. Nga iso ti mabatbati dito'y balay manong. Kasaladyak na pupuutan ti panaglabas ti aldaw. No idi ket mabainak ken marigatanak. Ngay mi di agbayag manong, magustuak maten, ti panaglako mi kininanang, nalaing ti sales stock ni nanang. Kaya sinusuruan nakmat manong.
Sa maysa, manipod idi nagnegosyo kami na. Madlaw ko manong nami nga irangranta ni nanang ti agpaspaseksi. Taado pa yan naging mga magang agkapsat kami. Takasla kanulaeng manangik ni nanang ko. Seksi kami nga agpadpada nga gina manong nami. Isu nga naganar tila ako mi. Manong nami at damat ka di rason nga agpaseksi ni nanang. Tapno di kas takit umasdeg. Dagiti umay agatan. Sanang tumatan na esman nga paludipan. Dagiti lalaki kat mapilitan dan tumatan nga gumatang manong. At dapat dagiti gundawi manong nami nga gatangan da amin. Kanadakmet nga anak na nga nalapsat. Ti makadakas manong. Kandamatan sa baling rumrumswa. Nga sayang guseng nga aramid dagiti marites. Ngam ko na ni nanang, bye-bye amlat tari kita mang mangig mo, Wilma. Apay ko nam, apay nang. Umapal da lang. Makita dan ti tao ng umasenso, iso nga, umapal da. Saan kami idin ngumawawat pa itilabaan mi manong nemi. Tagmalmalim kami ng aglako ta nanayunanin ti klase digiti lako mi. Aging ga manong nemi nga nagsusuro ni nanang nga agdrive iti motor. Kadya ka mo. Noan niya tinaramid na. Tanaad na ng dagos ti lisensya. Talaga nalaing ni nanang. Ay na, agdumadagi ni tatang. Nalaing ni nanang nga talaga. Ngayon ti may nga parbangon manong nemi nga may nakdagasen dito'y balay. Kata nakalugan matan iti kurong-kurong manong nemi. Nanang, ada kurong-kurong tan? Saan nga marigatan ba yung aglako, Wilma anak? Uray no kasano ito ti kaado. Ti angkaten ta. Kaya uray pa yun makaadayutan nga mapanaglako. Saan tan nga marigatan? Gabutan eh. Ada lisensya kon. Ada kurong-kurong tan. Kada adaan ti kagat mi kininanang ngagnegosyo manong. Kad itinakem ko sigurado siguradong iti umay nga panaglulukat ti klase ket maituloy kuntun ti agbasa. Managragsakan met digiti kakabsat ko manong. Ta manipod iti ang nagnegosyo kami kininanang ko. Kanayonan nga naiimas digiti si daan mi manong. Ken awanin ti adupay nga sao ni nanang no adda masapul digiti kakabsat ko dita eskwela ket ited na nga dakos. Naragsakmet ni tatang tauray no iso ti paraluto ken mabatbati iti balay. Ken isupayan manong nemi ti aglaba ka digiti mureng mi. Okay lang ken kuana. Taam muna nga umasenson ti biyak mo. Ni nanang siyak ket mapangkamag negosyo ni tatang mabati nga isot agtagi balay. Mapamatagbasa ti high school digiti talo nga kakabsat ko. Ngem Jack pulos ni namnama manong nemi nga mapasama kaputpudno ti bagbagang iwarwaras digiti marites marisol marikon kan amin nga chismusa. Wain manong nemi may nga pasamak aramid ti panaka naibutaktak. Taada na giti na ito din nga panawen para iti panakaibutaktak ti dakes a kinapudno. Gabot iti may nga bigat manong nemi a panagsusurmi manen kadagitila ko mi kininanang madlaw kong ngasla nagbali ti panakilangen digiti suki mi. Kaslabang bahir manong nemi ti panagkita da kininanang. Kastamit ang ganyak. Nga madlaw kumet kininanang manong nemi ket kasla di na maisarang ti rupa na kadakwada. Idinto ta nakalala ing nukwa nga sumao. Ken Wen. Nakalala ing nukwa nga sumao ken makiangaw kadagiti suki mi. Ngem san mo tan ngon eh. Kasla mabayin unay kadakwada. Nga uri di pa nga uray no di pa nakagatang tayo umasdag nga suki mi. Panawang minatan.
Takas la din na kayat adanggan manong naimi di kini bagbaga ken salsaludsudin na. Ni happy nga tanak unak. Gapo iti daytoy manong naimi nagawid kami nga adu pa lang di minalako. Nagsalutsudak kinina ng nuapay. Nang? Happy ka si Jay. Tiyan niya. Abay nagawid talatan nga saan tangan na ibos tilako ta. Kadabi nga saan ka matan nga muno ni? Abi nga di mo matan may sarang tirupang kaligi tao. Ngayon saan na kasi nung batan manong. Nagsaludsudan nakmet ni tatang. Ngayon anya ko mga ortisong bat ko. Kadyak mat dinakmet sinong batan ni nana. Abay nga at mabaspasama ka Wilma. Tang. Jack maamo. Bigla matlata na kasto. Dila kita baka mat no matbadi bagbagi dinanang mo. Kinimbagan ako ma. Ay susama ka na. Tambat maperde siguro na kita. Adamat rep tayo nga pangipanam ka na kita karne. Gabutawan ti maubrak iti balay manon nemi imalati wak iti ayan ti kasinsin ko nga ni Tesi nga da computer da. Ta naka-internet da. Nadanon ko manong nemi ngagbuy-buya ka di sex scandal nga na-download iti YouTube. Dinilaw ko. No apay nga di kita ti buy-buyain na. Kat tagbadbada kang mga babae. Kat nakigtutak ang makaunget idi ta ibaga ni Teshi nga kasinsin ko. Nga amangan ka no adda nang i-download iti YouTube ti aramid kano dananang ko. Ken kastamat ten gini. Tatasyo. Ano to ko nam kasin? Hinaya. Imposible nga sa mo pa nga nadamag. Ti aramid ni nanang mo. Ni auntie. Nga niya. Isuda kayo ni Tatasyo. Kaya po aya. Mamang pa nga nagbaling nga talagang moderno itan ti mapaspasamak. Kaya po iti kaada iti internet kada anata, social media. Di ka maawatan. Pinalutpot ko nga dagos ti kasinsin ko manong nemi kadyak amo no kagurak. Iso na uno saan. Diyak mo no asin no tirumbeng nga kagurak kuno garaag kan kapungtot ko. Karimbalakad na ano saan nga ninanang ko ti palutputek. Kad baka no di na aminin. Inak ka no makidamag ijay market. Diyak ka no iyam amo ti bagik tapno mangibaga o no maibaga dati gusto nga damag. Uwan mano. Kasin, ay susapo, nakababain na ito nga arami din nanang mo. Susapo, kasalasan ka mga mamati nga maaramid na. Eh, datamat-latag ka po na siguro ang no apay agpaspa-sexy. Ta nakaseksexy mo naman, ipo nitiyak ng negosyo ti karne kada natang kita mapaniti siyandaan ka nakasekseksihan. Kanayon nga mang si bro. Eh, no, aghabay kayo, ngagkuyog kayo, kita kasla, kaila agkamsat, saan ka rin? Hanggang kasi ibagbagano ka rin kita tao nga laklakon nyo? Kasta kasi, apay, dagas ka din, nagpaseksi, kita, pasit na ito tinegosyo. Tapno umarak, kita, may gumatang. Tapi ako mamatan, no, awan, tiba, di nga aramid na. Kasi, imbag tayo may ka. Tanong sa mo pa nga amo, mamuha mo, tapno among teramidem. Manong nemi iti kano third floor, iti kanatengan, sa pulot kano ti bakit ngagnagan iti Lola Sabel. Malagip ko nga dahi nga bakit kat isu manong nemi dinakdakamatin nukuha ni nanang nga pagang angkatan na iti lakumi nga natin. Kasta unay, iti kigtud ko kat kasta nga rod tinaramid ko manong. Kananyan, nakigtud ka nakababain nga damag ka naramid ko, kasla sa anak nga mamati. Inyong storya nga mismo manong nemi ni Lola Sabel ti amin. Nga ninanang ko kan kastamaten gani Tatasyo nga nang pautang iti puunan ni nanang. Kat naala ti CCTV iti market nga madamada ng agsesex. Dog position kanupay manong. Nasipnget kanu ti ayandang im isumit iti nakaiturungan ti CCTV.
Agi ikis ti kaunggak manong nemi ket huri do di daan mo dagiti aday ti tiyandaan nga anak-nak ni nanang ko. Siyak ti mabain unay. Awan ti rupak ni sarang ko kadakwada. Nakababain ken nakadakdakas nga aramid. Nagdakkel nga basol iti Diyos. Kagurak unay ni nanang. Ket iti dayta nga namuak manong nemi tumuklo sa dilangit ti gurak iti inak. Isong iti agawid at manong nemi. Sinalangad ko nga dagos ni nanang. Wen manong nemi sinalangad ko nga dagos ti inak. Nanang! Wilma. Anak, api ka niya. Ano dito inyo? Ano dito ginaramid siyo? Ano dito yung oras nga damag na salang at chismis ka magpaypeso? Ano dito ginaramid siyo na lang? Kunak man lang nun imbag kayo nga ina kinasawa. Ngim nakataktakas kayo gayam. Dakis ka nga ina kinasawa. Nakarugrugit ka. Nakarugrugit ka nga babae. Mangibabain ka. Kagurgura ka. Awanti nakakaskeng ka. Wala. Manong nemi no idikit na laing nga sumao ni nanang agmasinggan mo no agarmalait. Ngem, sa bali idi siyak natin manong nemi ti nagtaratat ka ng sidirgan kuwan. Gasta ho na iti pa nagpakawan ni nanang. Ngem diya ko ning kasupay. Gaboy ti pungtod ko manong nemi kat nagtalawak iti balay mi. Nagtalawak iti lugar mi. Nagtamengak iti kabagyan ni tatang ija Ilocosur manong naming nga jak amun no anyan ti si Marno anapasamak kalpasan nga pimanawak ija balay mi. Jak amun manong nami no kinabkabil ni tatang ko ti dakis nga inak. Di dakmet makontak manong nami tabi naliwa kon ti SIM card ko. Binagbagaan nak manong nami ni Auntie Merced. Nga kasinsin ni tatang. Awang matindi, mamang iti radyo. Nagtal na nga tahan, dagiti tao. Auntie, saan na nga takdakamatin iti radyo at mabayin pa yun, dagiti taga-radyo nga mga ibaga. Na minsan lain, nga inwaragawag da siguro. Ngamiti mismo nga uneg ti tiyandaan. Iti lawlaw ti tiyandaan. Kaya iti lugar mi. Amo kandi nga, awan ti sabali nga tantanaw tahon dan saan nga may panggap iti dayta nga napasamak. Wilma, ti problema kat saan nga nasken nga talikudan. Ano ti kityo sa unan ti? Kasi una nga anak na tatang kinananang mo. Sikat ti sumarno nga makatulong ka na kuwada. Saan ka mga nagbalbali ti SIM card mo? Uno malagip mo ka dito numero ni nanang mo. Uno may sakadag ni kakabsat mo. Tawagam. Tita amon no anya tinapasamak kung mapaspasamak. Sige, auntie. Kas may isa nga anak. No ada problema ti pamilya, balasan ko. May isa ka may makipagsulbar. Tapaset ka nga ron ti pamilya. Mabain ako nanti. O na, talaga nga nakababain. Ti panunod tamita. May sa laing nga tao ni nanang mo. Adot kasta nga mapaspasamak. Ngem, adamat kalindagan na nga agbalbaliw. Adamat kalindagan na nga agpakawan ken mapakawan. Malaksid itultuloy na latat kasi diya nga aramid na nga madi. Na patcheck nga sana laki di tultuloy kapag maamir sa nga sangarumbeng. Natin nga tamat namnamain ang may bulgara kasi jay. Ti aramid na. Manong nemi, nagludak. Kat tinawagak ni June ti adjek manong nemi. Agriring ti cellphone na. Kapo siguro hanga nakapunbuk manong nemi. Tinumerok sa jay. Tinakahita sungbatan. Ngayon inulit-ulit ko anong nemi aging gang sinungbatan nakmatlaing. Hello? Sunda ito'y? June. Sunda ito'y? Ni manang mo. Nga Wilma.
Manang Wilma, diyak ko makayat tumawag. Diyak ko makayat di makidamag. Ang iyong binagbaga anak ni Auntie Merced. Nga siya kang inauna nga kamsat yo katurumbing una nga saan ko nga talikodan ti problema. Ano itan di mo mas pasamak dita? Pilitan na ha? Kinabkabil ni tatang ni nanang. Ano ha? Saan kanya naganawa? Aman ha? Inanawak ni tatang. No saan ko nga inanawak? Baka napapatay na ni nanang. Ano nga itan di mo mas pasamak? Saan nga kayat ni nanang tirumwar dito balay? Adalat ang agpupupok dito balay. Kaya ni tatang ngay. Ni tatang, nakasabol mo't man ang trabaho na, nagkarbintero. Kada kami, mabangkang madlatag basa. Mabaling ka di kasarita ni nanang. No kayo tan pagkisarita, kasarita ni nanang Jun. Agsarita kami kini nanang. Mabaling ka di ngayon, itad mo kayong kuwana at cellphone mo. Tagsarita kami. Kasta nga rod tinapasamak manunemi da kami nga agina itinagsarita. Hello, Wilma anak. Nanang, anak sa dinutayan mo. Ako pagdanakan nyo kanyak. Adak na siya kasasahad na ng kahit saan ko maaramid, tinaramid mo. Saan ka di nga mapakawan, Wilma? Pagbawawiyak, ang mababawiyakin kas dyan na naramid ko. Gapot ayat ko lahing nga masenso. Gapot kinasihat ni Tasyo. Saan ko nga naliklikan di pa nagsulisog na kanya. Kan gabo iti gura kiti amam. Taimbes ko mga isutag kuti. Nga mga kalikagom ti panagbiyak tayo kamsahan. Tagarod kang kanayon ko ang ibagbaga nga. Nagdakila bagi awan serserbi. Kanay kayat nanti nagtagibalay. Nga isut nagtagibalay nga agluto nga naglaba. Agim, awan ti sabali nga pabasuling anak no saan met lang siya. Nagbalinak nga naruko. Nakaaramidak nga inayo tinakaibabainan tayo. Nagbababawi yan. Insan ko nga may babawi pa itinapasapak. Awanin ti rupak nga isarang ko ka nagitipahan nga tao. Kadadaklat na dito yung nagtipalay. Mapampanunot ko pa din nagpakamatay. Ay na, nanang saan? Nakaaramid ka lang aro din dinakil na nagsan nga baso. Dinadagdagsan man ti aramidin nyo. Babayaan nyo latan. Agmaw-maw tumitlang dito nga damag. Kastang talaga ti damag. No nabit pa'y nabara pa'y laing. Nga mamok, sumardeng tumitlang din tao. Ituloy nyo kayo di nga tulungan ni tatang lang. Umawat kayo man ng tilabaan nyo. Saan nyo natekas kaso no anyaman ti baga. Dagiti tao ka na kayo. Taan nugutin nyo. Nagbasol kayo. Nga mo kanimit lang di ibang pangda panangipangta kada kayo ti asawa ni Tata Tasyo. Sinaludsod ko manong nemi tadakkel ti pamatik siyempre. Ano kasano nga na ibulgar iti pamilya mi ti aramid ni nanang kastamit iti pa nakaibulgar na iti pamilya ni Tata Tasyo. Dakilagid di mat pananggura ka dagiti na anak ni Tata Tasyo kang kuana nang ro na ti asawa na. Agas ti panangkapkabil ni tatang kininanang. Ngam ko na ni nanang manunemi nga dahil nga ron tigapunan no api nga saan nga rumrumwar tamangan kanuno. Salangadin nga agpaiso ti asawa ni Tata Tasyo. Kasbay sa nga inauna nga kabsat manunemi inauna nga anak. Nagpakada nga rod kada tata kada angkel kani auntie manunemi tapnog subli akon iti balay mi. Pinalubusan na. Among rumbe nga gurain ni nanang mo anak. Tao lang suna nga agbidot, agbasol. Kaya ba dadag ni bidot nga nasapa nga maator. Saan mo ko tultuladan ng nanang mo? Saan ko tultuladan nga talaga? Auntie, sige nga ro na nagsublikan sa Jabalayo.
tumulong ka. Tulungan ni tatang mo. Tapos nalikas takit saan nga mabisinaan di kiti kahabsat mo. Nirigor manong name di ng sabat kanyak iti terminal ti minibus nga naggapoy ti Lucosor nga nagsubli di tilawat. Tinawagak ka di magak nagawid akon. Tabay samat isuna masaknan no apay nga nagpukaw. Kinapuno na manong name may iso-iso na nga maragragsakan iti ta makita na nga umasenso ti biyak. Nga may samat iso na nga pagmainak. Ini makita ko ni Sony ti terminal manong name masideg nagigtuta kidara kupit. Rigor. Sorry. Mailiwag kami kay gababay ang galing tao. Ang mga no sa balit pa nang ipapanda iti pa nakarakop mo kanya. Ano ko pang ipapanda? Ibagada nga malaki iti inak. Waren da diyang isyo, nagulimat inawis nak manong name tap nagmerienda kami napangkam nga rin ti may nga fast food kaduan ti mga ag-take out kan tupay pasarabam diri kahabsat mo awang klase da diba agyaman nag-record no anyaman ti masapul mo nakasagahan na kamang tulong kay Kawilma gabat ipat-patik siya amin dinakpay lang amin aklonin tapno makuna nga dan relasyon. Imbagpay kay ni Rigor manong name ta nakapagturpusen. Adan bukod na nga trabaho manong. Kaya di makasangpeta kung dito'y balay naging inarakop kami kininan. Kastamat manong name di kapsat ko. Karabian na dimteng ni tata. At kagaya man anak. Wantang. Imbagata na panurot mo tinagawid. Tap na mabukil mo lang di pamilya. Ay po. Tang. Napakawan nyo ka din ni nanang. Kaya ako makaurti ramidag no di mang makawan kang kuha na. Naman pa'y nasakit para kanyak di pa nang lipot na kanyak. Ibagbagabuklain ka na kayo nga anak mi. Isinak ko makain. Papanawag ko ma. Tadi akong kaya tikas kang kuha na. Gapu ka dita. Aging galaing ti karpintero ti amok. Gapu ka dita kang kanayon ni bagbagang nga. Saak-taak tutugaw. Nadakkel ti bagik nga usel serbik. Iso na nga ron. Pinaseksi na ti bagina. Tapno na nga makikamalala. Alos na. Nga. O minumak. Ape minum kayo. Kita pangikat ti banog kada katkatang. Pangikat sakit tinakam. Ini bagata dahin sakbat mo kasi dahil na nagitad ng adim. Untang. Kininanang mo nga ron. Ang dalit at kwarto. Nang. Hanyo ko makakagagurin ni nanang. Ay, saan latang ba't nga may kata. Ang dumtang to siguro. Nga maagasan ti sugat. Kaya dumtang ti siguro. Nga aglunit ti sugat. Nga agbaling nga piglat. Nga mangipal palagiplat tayo tinapalabas. Nainot manong na may bimaaw na hindi nga pasamak. Ay nga may turit ba't manen ni nanang ti rumwar nga mapanda. Agala umawat itilabaan na. Edindro ta tinulungan nak ni Rigor manong name nga nagbasa. Huhem, may salaing nga tawan manong. Nagturpos ang maten iti korsok nga accountancy. Nagteka kay di board manong name kat nakarwara. Nga ti agdama manong name kat mangup obisina. Dan relasyon mi kini Rigor manong name kat nagtulagan mi. Nga agurnong kami ngagpadpada. Numampay ko na nga adun ti urnong na. Sa nakasagana nagrepares na tumulong nga gastos para ti managkalay sa amin. Ngayon po nakmet manong natulungak may dirikapsat ko. Iso nga ti agdama manong name ni John iso itati madama nga agbaspas iti college. Dahil ituwa pa nga kapsat ko manong name si Mardengda. Tatultulungan da ni nanang manong name nga umawat tilabaan. Duwa nga babae manong name dagiti inaudi. Nilaing June manong name ti lalaki. Kada kami nga kapsat. Ilin to trintatang manong name intultuloy natin nagkarpintero. Salam nagsardeng manong name digiti trabaho. Iti ta kabig sa tilaktaw. Ay galing mo kay kat nagsubliya ka man lang ito pisina. Ay gaman ng name nga face to face itan iti pa nagklase digiti basbasa. Itatang manong name ng tultuloy na tikada digiti pagtrabaho na.
ta kompleto adulat ta manong nemi ta awat na proyekto iti kontraktor da. Sud ka po nang adalat ta trabaho naman. Pero nakaskasan laing manong nemi agmaumaw dagiti madi nga aramid malipatan manong nemi dagiti madi. Kaya nagtaling na ito nga tinaurnos ken naragsak nga pamilya. Pero kaskasan laing no makapagturpusto ni June ison tumaten ti managasawa may kinirigor gabot tapat check manong nga da kami tinaikariti tunggal mais. Dahito nga ron ti pagkasalita kinagyaman naklaon iti anus mo nga nang ibasa kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga ron nagyaman nga pagaya mo Wilma. Thank you king ka Wilma, thank ka pa ng ibura iti lagip tinapalabas yo. Kat thank you at kadagiti amin nga nagdengag ka nagbuya. Yung tipagayam nyo ni manong yo Nemi Ruiz. Mangibat-bati rin mag-oras ka na kay amin nga sa kabada. Babay na po.